Se ke seyalemoya sa bogare kontinenteng tše šupa tša lefase ke yona Boi FM mo go 82.12 MHz. Re ekwa bose ba tshedimošo ya makgethe. Gabjale o theeditše lenaneo la Thaka tša gago di tšere JESO le mogašo wa go hlahla e lego Servant of Christ the Boi-thee-poet-of-ages mo go Boi FM at 82.12 MHz. Bonjour, abusheni, molweni, sanbonani, nda thobela, ke a lotšha, leina le lephagameng la Jesu Kriste mphološi wa ka. Ke yena mogaši yo hlwahlwa e lego Servant of Christ boitemogelo the greatest, yo a tlo go lagašetša le go letlišetša lenaneo le le botse la Thaka tša gago di tšere JESO. Thaka tša gago di tšere JESO, mo e lego gore re tlo a hlahla ka taba ya phološo, mo re tla be re ba le baeng ba e lego bahlanka le bahlankagadi ba modimo ba tlo go re abela taba tša modimo, le gore na phološo e ka bo yona e ba tšwetše mogola ka mokgwa o feng. Ke ka mo re hlwaya tsebe Sontaga se sengwe le se sengwe manthapama ka iri ya bohlano, manthapama ka iri ya bohlano Sontaga se sengwe le se sengwe gona mo go Boi FM at 82.12 MHz. re re ekwa bose ba tshedimošo ya makgethe ge e le go tšea karolo ka gare ga lenaneo le e kgokagantšhe le rena mo go 0606 10034. mmino raloka mo ke wa Lusanda Peja a re so fela kue baba. Hosana, hallelujah, amen. Bose